Kejingalang kebanyo pulai jong ke North Eastern Council kelalong mentah kesini ke South Rio Jeleu arhajar pendrew State Convention Center Shillong ha ke bawah syong kenor ke NEC Menteri Kampok yang keri India Amit Shah Ulwan Banya syemeta ha kini kejingalang ladan lang Menteri berdepet ya ke Ministry Development of North Eastern Region Ujyoti Raditya Sindhya ulat kejela Meghalaya CH Wijaya Shankar Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma, Menteri Kena Kedoner Usukan Tom Mazumdar, Sekretari Keterat Kampoyang Kesarkar Pedang Gowen Mohan, Sekretari Kedoner Sanjay Jaju, hak ni kejingalang lesementa dan ulat Menteri Rangba Kejela Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland, Bat Sikkim, Lembat Kihak Sarkar. Nakal yang kipelit kiladep ban penbena baik babakan dan kejeng pengkelaya kejeng yak kikali haki surok kibedai hajan ke State Convention Center, nama kejeng dan jong kini kejingalang kabahek hakate kejaka nama rikli jong kijela bat kikli jong kisarkar jela ketahan setelami kila dan lang ha kini kejingalang kabanyo pulai jong ke NEC ha kini kesngilai i banaduk Marriott Hotel bat kitahan polis bejar lekhang ha kini kesngi bat yakin nong di madan bat ha polis bejar om syam lesya ban yang kali yaki hek kihan bat ha kejuk kepore kikali kamai kebeju yang ha polis bejar ban ap yakin nong lek nang wan ha ketahan puluh kalau long kejeng ya pen inya hap yang kipai bat kipulin